osjećam se kao da sam prestala biti invalid. Tako dobro se osjećam. Oba oka sam operirala, tako mi je i sugerirano jer je na jednoj i na drugoj bila mrena. Ja vam spadam među one osobe koje su rekle što to već nisam prije napravila. Kakve simptome nisam imala, osim što sam stalno tražila naočale i ništa nisam mogla čak ni pećnicu upaliti bez toga da ne uzmem naočale, pa ove za daljinu, pa za ove, tako da sam sad preporočena. Ugrađene su mi leće za koje mi ne trebaju naočale niti na daljinu, niti na blizinu. Ja sve oko sebe vidim i najsitnija slova pročitat. Jedino sam za nekih 3 tjedna, mjesec dana ipak dobila naočale za dugotrajno čitanje. Jer se oko malo više napreže ako mora jako sitno čitati. Iako, kažem, vidim. Znači, ako hoćete knjigu čitati, novine i tako, ipak vam trebaju naočale. Ne samo u istom danu, to je trajalo sve skupa možda s dolaskom sat vremena. I otišla sam doma kao jednooki džek, ali već kad sam došla doma, onda sam to mogla skinuti i kapala sam, došla za tjedan dana na kontrolu i drugi tjedan već operirala drugo oko, tako da je to super. Jer to ništa ne boli, sve skupa postupak možda, ne znam, nekakvih 40 minuta, pola sata traje sa pripremama. Priprema vam je da vam pripreme oko, da vam se rašire zjenice, da dobijete antibiotik u oko i da, odnosno dezinficijens i anesteziju. Anesteziju i to malo traje. Jednostavno, da, za šta u dućanu ne možeš kupiti ako ne uzmeš naočale za čitanje. Tako da je to, stvarno sam se osjećala već kao invalid. Ja sam imala puno povjerenja u doktoricu Ric jer znam da ima dugogodišnje iskustvo baš sa operacijama mrene, a i cijelo osoblje je vrlo susretljivo, ljubazno, svakom bi je preporučila jer je to jedna smirena, draga osoba. Cijela njena ordinacija i ovaj cijeli prostor je tako smiren. Nemam primjedbi, nemam prigovora, baš sam super zadovoljna. Jedno jako dobro iskustvo. U svakom slučaju da, ja nisam našla ni jedan razlog zbog čega ne bi to napravila. Baš sam zadovoljna što sam donijela takvu odluku i što sam, recimo, još uvijek na vrijeme da mogu još godinama uživati u tome da tako super vidim. Ja mislim da je i vrijeme novac i da čekate te godine, da se lišite toga, da možete dobro vidjeti, mislim da je šteta. Osim toga vi možete i na rate to platiti, tako da to je još uvijek podnošljivo, mislim.